In the last years, we've seen an increase in the use of e-scooters, not only in Slovenia, but all over in Europe. Sadly, at the same time, we've seen an increase in the number of injuries and deaths. What we need to do is to break the link between the two numbers. There is no reason why injuries and deaths have to increase when the number of users increase at the same time. E-skiro je lahko motorno vozilo, ni igrača, zato primerna starostna meja predstavlja ključen mejnik za varno udeležbo v cestnem prometu. Naš predlog je, da se to vsaj izenači, se pravi starostno mejo, kar se tiče vozniškega izpita za moped, torej 15 let. Naši ključni izzivi so prizanesljiva infrastruktura do teh najranljivejših uporabnikov, drugo urediti področje vozil in tretje opolnomočenje uporabnika e-skiroja, da bo varen udeleženec v cestnem prometu. E-skiroji so danes in tukaj in verjamemo, da lahko Slovenija postane en tak razvojni laboratorij za takšne projekte, zato da bomo na koncu varni in trajnostni.